ekonomski isplative. Vraćamo se u Beograd. Izvođenjem predstave Hodnici žuti, purpurni, plavi u prisustvu mnogobrojne publike i predsjednika Srbije Borisa Tadića kao i ministra policije Ivice Dačića obeležen je kraj radne sezone radionice Integracija. Svoj glumački talenat i umeće na sceni su uz pomoć profesionalnih glumaca pokazale slepe i slabovide osobe koje su već 2 godine okupljene oko projekta, čiji je osnivač glumac Miki Manojlović. Za 55-minutnu predstavu Hodnici žuti, purpurni i plavi Nedeljka, Ljiljana, Zorica, Svetlana, Vesna, Stefan i Nebojša dobili su aplauz dug 5 minuta. Osjećaj je predivan, zaista. Ja mislim da je ovog puta bilo najviše publike i na prvom našem izvođenju predstave. I to onako baš podiže adrenalin, taj aplauz, onako što bi rekli ljudi. Vrlo je prijatno čuti da se publici dopalo i taj aplauz u stvari odražava reakciju publike. A u osjećaju stvarno ne može se opisati rečima, ja mislim da to treba doživjeti da bi moglo da se opiše. Stvarno fenomenalan osjećaj. Kroz autobiografske ispovesti, sopstvene stihove, muziku i ples, glumci su nam u jedinstvenom kreativnom činu, koji je režijski i koreografski uobličila Sonja Vukićević, ispričali svoje snove, želje i životne priče. Znači izazov, znači igru, znači poznavanje sa svetom kojim se inače ne bavim. Tokom 2 godine postojanja radionice Integracija i odnos pojedinaca i društva prema slepim i slabovidim osobama se promenio. Mislim da se razumevanje društva gradi. Ne može ovako da se nešto, mislim da smo na tom dobrom putu, da to razumevanje postane jasnije. Mislim, ne može se ništa uraditi u mahu, u dahu, na mah. Prema Manojlovićevim rečima, ljudi koji znaju i mogu i koji imaju načina treba da pokušaju da uključe grupe koje nisu integrisane ili su manje integrisane, kako bi i one postale deo naše šire zajednice. Nekada nije potrebno samo novca, nego samo jedna energija i poslanje ili svest o tome da tako treba. Zato je potrebno razvijati socijalnu svest i s druge strane osobe sa potrebama treba stalno da iniciraju od onih koji nemaju posebne potrebe da im se pridruže u ovakvim vrstama inicijativa, u umetničkom iskazu, u socijalnim akcijama socijalne odgovornosti. Moramo shvatiti da je jedan veliki broj ljudi ne živi samo pored nas, nego živi sa nama. I da je neophodno da im učinimo život što lakšim, imajući u vidu da im je priroda ostavila nešto što im u startu pruža jednu manju šansu za uspeh u životu nego što su neke druge osobe. Radionica Integracija je u ovoj sezoni organizovala 45 susreta i blizu 30 umetničkih večeri i programa. Prva 3 meseca sa